ولی بینران پارێزگاهانەی نەوا دووەم مەزنترین پارێزگای سەر ئاستی هەموو عێراقێ وەکێ فارز بریفکانی دەبێژە حتا vêga vê li vê parêzgehê senterê nexweşiya penceşerê nîne û helbet bi sedema rewşa emniya sinûrê parêzgehanê newa bi giştî heta Musilê jî bi sed hezaran xelkê şingalê û zimar û deverên din awareyî dihûkê bûne ji ber rewşa deveran nikarin vegerîne ser deverên xwe gel û di çerçevê helbijartinê civatên parêzgehan de ku ne rojmane ew ê çi bikin çi amadekarî bû vê hatiye kirin Birêz Xalit Ebbas ew berpirsê ofîsa dihûkê ya Komîsyona Bilind a Helbijartan e Gay Xalit demata baş be êdî dema encamdana helbijartinên civatên parêzgehan nêzik dibe di nava çendîn kempan û bi sedan hezar awarên şingalê û derdorên Musil li dihûkê dijîn bu vê mebestê we çi kiriye gel û rêkar çi ne ev demê hewa baş berês bixêr bê ser û serçavan spas bû kenala hewa rastî amadekarî ji ofîsa parêzgeha dihûkê ve bi şêwekê başê hatîne encam dan û hemî pêdawîstiyê girêdayê ev karê vekirina bingeha ve amîrê dihine ev karînan helbijartina da û herûsa ew pêdawîstiyê gel vekirina bingeha wereqa dengdanê ye tomara dengdera û hemî amadekariyê dî şiroyê vekirina em bêjîn xolît rahênanê bû fermanberan me herûsa dabeşkirina van fermanbera li ser karê wan ku pêdiviye nav kempa da hersa dervê kempa da amade bin bi şêwekê giştî eşên bêjim hemî amadekarî ji lay ofîsa parêzgeha dihûkê hatîne encam dan ve tekîd li ser wê hindî hatiye kirin ku hemî fermanberê me êt komîsyonê pêgîr bin bi yasa û fermanê komîsyonê da ku hîç kêşek bûme babetê aware da durust nebit her dîsan divan xola da me çendîn rahênan vekirîne بۆ فەرمانبەرێت خۆشببیلی و ئیجراتێت کۆمیسیۆنێ بێنە چەسپاندن سەر ئامێرێت دهێنە ئەبکارینان هەلبژارتنادا چونکە دوێ جارێدا یاسا هەلبژارتنا جیوازە یاسا چوویە هەلبژارتنە یا ئەم بژین پەرلەمانە عێراقی ئەوە کار لەسەر هاتیەکردن ئەس چێن بژمەتە بەرهەوی gelek başet hatî nekirin û nizbeka mezin ya karî me nikeda encam day ya pêdiviye ev qonaxamayî dengder ew ku pişikdar bin helbijartina da ve şefafiyeta helbijartina li wê çendê rastit ku ev dengdere bişêt çi aware bit çi hesa evê taybe bit li roja 16 ku pêş ya dengdana em bêjîn giştî 48 ji mêra dihête encam dan ev dengdere amade bit ev karta xwe ya bayometriye ve nînerê xwe ya rastaqîne helbijêrit Welê Gayk Xalit tu zanî ji gelê caran bi sedema helbijartan heta helbijartinên civata nûnerên Iraqê jî hin caran pirsgirêk çêt bît yanî gelû mafê desteberkirinê ya dengdanê bu hemû awarekê hatiye gerantî kirin kartên bayometrî hatine çêkirin Belê ez carê behsê parêzgeha dihûkê bikim me li parêzgeha dihûkê em bêjîn me 34 bingehê dest nîşan kirîn bu awarêt ku dê maf hebit pişikdar bin helbijartina da li parêzgeha dihûkê ku 131 wîstgeha xwe girit ji mara wan kesên bu dengdana aware et nav kempa da hersa dervê kempa her dîsa ev awarên taybet gel zêrevanî û pêşmerge hem bêjin kar dikin ji mara wan pitireş 54,000 dengdera ku ev dengdana wan ya xwe cih bû li parêzgeha dihûkê we rêja notûne hez sadê ji kartên xwe yên bayometrî li sinûrê parêzgeha dihûkê yêt hatîne wergirtin bu van dengderêt ku dê maf hebit pişikdar bin helbijartina da li parêzgeha dihûkê evên dî evên li sinûrê parêzgeha مثل دیف پیزانید من کارتا بایومتری بوانجی پروژه باش هاتیه دابش کردن و کار لسر هنده تکرن که اف کسانت مای کارتون خوبر نگرتیم پریا تیمن کمیسیون پریا دیسان تیمن گرو کارت وام بگهنه دستت وان چون که گوریاسا جماره 4 سال 2023 افجاره دا بودنگدان آواره و تایبت و گشتی به کارتا بایومتری هیچ دنگ درک ماف نابد بشکدار به تلبیجارتنا دا 2021 وکی خویا و دیار کری که هر دو کارت هات بوده کارنا کارتا بایومتری و عروسا کارتنا بایومتری لید ویجاره دا اگر آواره وید یعنی جی اف کسانه که بجین پارێزگاه ها مثل شنگار دنگی خوب دن خطوه ای که اوه پید وی کارتا یا بایومتری دستا بدم سردانا بنگه دنگدانه بکت بله يعني كزانياري تابن فعلا برانيا آواران كارتا بايومتري ورگرتنا چيكرينه وكي ديف بيزانيت من رجاكا باش يا آوارا ريا تيمت ميت جاروك تايفا حفت و هجدا
چما تومار کرین و دیسان اوید که هاتین حاصل کرین جیل پارێزگا دو که هر وسط تیمت گروک جی ات بیسل جی برهو بون از خو دگلوان الکاری دگل تیمت میاد گروک کاره که هف پش کات انجام دان که اف آواره ببینه تومار کرن لی وکی من دیجا آماده پیدای اف خطوات دوی او پیدوی اف آواره کارتون خوین بایومتری ور بگیرن دیف بزانید گهشتی نمن وکی مزانید اوفیسا پارێزگاها نینوا کو جمار هر مازن یا کارتن بایومتری بو آواره تاتینه دابش کردن و اف کسانه دیوگرنه ام بیجین پارێزگاها میسر و الشنگار دنگی خوب دن لجمارک جمای حتی نو که پیدویان سروان دوان روژادا کارت خوار بگیرن اگر نه بوچه نامن تا 12-13 هیوی راگرتنا کارتن بایومتری دابش کردن بله کاک خالد اگر بکرتی امی وی در فدیجی ببینید گلو بو هەڵبژاردنên پەرلەمانê Kurdistanê rêjevan hawlatiyên li Sunûrê parêzgeha Duhokê rêveberatiyawa bi wergirtina kartên bayometrî gêştkeçan dê xelek bi îsrar e kartan çê bike werbigire بله مال پارێزگا دو که 877,000 دنگ داره هی یه خوجه ام بیجین کو بو هەڵبژاردنên پەرلەمانê Kurdistanê ku dê mafe bit pişikdar bit هەڵبژاردن da dilxweşî ve beres ez dibêjim پارێزگا دو که ekem parêzgehel ser مستوى تومارا بايومتريك وامشين البيستينها براوستين رجع هشتي 1.4 اجدنگ درن پارێزگاها دو که تومار بکن بسیف سیستم بايومتري و تشتي هر خوش و كيف ذي وابتي دا اوكو رجع ورگرتنا كارتوان جي نوتو 8 اف دنگ درن خو تومار كرين الپارێزگاین هرم ان سال 2022-23 کو تقریبا نزدیک 600,000 دنگ درانه هر سه پارێزگاها اوه تانو که کارت نوان بايومتري نهاتینا ام بیشین روانه کردن بوم شلای بغداد و پیدوی اف کارت بین روانه کردن دو که اف کسان دیسان کارتون خوین بایومتری و بگیرن و ما فهمت که پشتیدار بود هل بجارت نید بهت دای پارلمان کردستانه. رئیس خالد عباس برپرسی اوفیسا دوی که کمیسیون بلند سربخوی هل بجارت عراق سپاس که خالد.